amahoro y'Imana mukunzi wa Menya Ukuri Radio na TV. N'umwarimu wanyu mukunda muri benshi nkuko bisanzwe ngarutse n'ikindi kiganiro dore ko hari hashize iminsi tutaganira namwe bitewe n'ibibazo twagize byo kubura abantu. Twari turi mu kiriyo cy'umusore Museveni Inosa ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Murabizi yuko shuguri za buri munsi nyine zitatwemerera kuboneka buri gihe. Iki kiganiro ca none rero ni ikiganiro kiza kwibanda cyane ku kwibuka uyu musore witwa Museveni Inosa wapfuye urupfu rw'agashinyaguro, ndetse kandi tunarebera hamwe byinshi mutamenye ku rupfu rw'uyu musore byagenze gute. Tukugezaho amakuru yose yuko byagenze na byinshi utamenye wahishwe uko byagenze, hanyuma kugeza ku nkuru y'akababaro y'incamugongo y'urupfu rw'uyu musore. Tubibutsa yuko mugenda mukareba aka karirimbo kose, ndagira ngo na karirimbo kitwa Save Mulenge kakozwe n'umusore w'Imurenge Gentil Misigaro. Mugenda mukagategera hanyuma mukamuha credit akwiriye kubw'aka karirimbo keza. Ati imibabaro izashira, ati n'intambara nabuzo hari igihe zizashira. Abantu rero tunabihanganisha muri ako karirimbo, mwihangane mumenye yuko ntagahora gahanze, ibintu byose bigira itangiriro kandi bikagira n'iherezo. Twihuse rero reka tubanze turebe umwirondoro w'uyu musore, hanyuma turaza kugaruka ku mwisho kucahitanye uyu musore nuko byagenze, dushingiye ku makuru twahawe n'abanyamakuru bacu bari hariya mu Rwanda ayo bagiye batugezaho. Uyu musore yitwa Museveni Inosa, yavutse ngo ku minsi 28 y'ukwezi kw'icenda 1992, akaba yarapfuye ku minsi 19 y'ukwa kabiri 2022. Museveni Inosa ni mwene Ruzindana Obede, nyina akaba Nyiramahoro Angelique, yavukiye muri Kongo. Yabatijwe ku minsi 25 y'ukwezi kw'icumi 2014, abatirizwa mu itorero rya Restoration Church Kimisagara. Hanyuma amashuri yize guhera mu mwaka wa 2000 kugeza 2005 yize kuri École Primaire ya Kimisagara, 2006 kugeza kuri 2008 yiga troncome kuri JS Remera Rukoma, 2009 kugeza 2011 yiga kuri Apaperi Nyarubuye, hanyuma abona diplome muri maths, physique na geography. Mu 2011 kugeza 2015 yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami ry'ubwubatsi, Building and Construction Technology. Ibyo nibyo yize. Bivuga rero ngo yari umu-engineer mu bintu by'ubwubatsi. Hanyuma aho yakoze mu 2016 kugeza 2017 yakoze ngo aho bita ngo ni RTDA. Hanyuma 2018 kugeza aho yapfuye akora ni aho bita ngo ni Cavicon Consultants. Yakaba yarakoraga akazi ari Assistant Project Coordinator, akaba yari yungirije coordinateur w'ibikorwa wa projet.
hanyuma rero urupfu rw'uyu musore ibyiwe byagenze gute kubera iki byacecetswe cyane hanyuma urupfu rwiwe rugenda ruhurizwa hehe n'izindi mfu abanyamurenge bakomeza kugenda bicwa hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Ibyo rero nibyo turi buze kugenda tukuvira imuzi. Niposho nahuye na rozira. Reka rero tugende tukuvira imuzi n'imuzingo uko byagenze kose kugira ngo uze kugenda umenya amakuru. Yari kumwe n'amasabo na se batware. Mbere yuko rero twinjira muri iki kintu ni byiza yuko abantu babasha kumenya yuko nyuma yo gutekereza no gucukumbura no gusubira mu nkuru y'akababaro nanone y'umusore witwa NSABIGABA nawe wapfuye urupfu rw'agashinyaguro nawe rudasobanutse namba abantu bibuka neza yarishwe ndagira ngo hashobora kuba hashize nk'amezi namba atari 10 gutyo ndibwira hashize amezi make ntabwo nibuka neza ntabwo ari gihe kinini nyuma yo gusubira mu buryo yishwe n'uburyo byagenze nawe twaje gusanga urupfu rwiwe rufitanye isano n'urw'uyu musore Museveni Innocent. Mfite ibibazo nababajije nabo baransubiza. Narababajije ngo kuki mutavugira. Dutegera ko karirimbo ntinyaka kagabo indirimbo ya Galas ushobora kugenda kuri YouTube channel yiwe ukayitegera ukamuha credit akwiriye. Narababajije ngo se nimubona ko tukanamiwe. Hanyuma rero izi mfu z'aba basore bombi zihuriye kuki zifitanye irihe sano. Iya mbere reka tuvuge kuri NSABIGABA Dani yahamagawe kuri telefone n'abantu batazwi biyise abirabiwe bamuhamagara ngo ari mu ijoro aragenda ngo abitabye hanyuma baramufata bamugirira nabi baramwica ngo bamare kumwica bakoresha telefone yiwe bandika ubutumwa bugufi cyavuze se message ku muntu babanaga baramubwira ngo ntagire ikibazo ati ntabwo turi butahe ntabwo ndi butahe ntugire ikibazo ntuhangayike sindi butahe wowe wiryamire nta kibazo. Hanyuma bamaze kumwica baramuzana bugufi bwaho yaratuye bafata ikoti yari yambaye barimushira mu ijosi ngo bamare bamushira ku igoro rye iri ry'akabumbu baramumanika bamusigaho kugeza abantu baje bakamubona mu gitondo bagahuruza akirirwaho ku musozi bakaza kumukuraho nyuma ya saa sita agashinyaguro nka wa mwana w'Imana wabambwe ku giti agashinyagurirwa n'abahisi n'abagenzi. Uko niko byagendekeye NSABIGABA Dani. Baransubiza bati yewe hari kitavugwa sha. Barambwira ahubwo nawe tubona warahaza amagara. Ibintu bibabaje cyane by'agashinyaguro abantu bibuka urupfu rwa NSABIGABA Dani ndibwira yuko ibyo nabyo mutabyirengagiza mu byibuka. Umwe muri bo hanyuma uyu we byagenze gute nawe neza fotokopi niko byagenze ari nayo mpamvu tuvuga ngo ibi bintu by'izimfu abantu bagomba noneho kubyitondera no kuba hange ndetse bagahumuka amaso kubera yuko hari ikintu kidasanzwe gihaye kiba ku banyamurenge batuye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda abahungiyeyo dore ko ari uguhunga abenshi bagiye bahunze muri kiriya gihugu hari ikintu kidasanzwe gihaye kiba ku banyamurenge muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Reka tuvuge kuri uyu Museveni Innocent iwe byagenze gute nawe ngo yavuye mu kazi n'uwabo bakoranaga hagati y'isaha 9 z'amanywa na saa 10
bamaze kufunga akazi kabo baragenda. Uyu Museveni Innocent, Imana imuhiruko ridashira, yaje guhamagarwa nawe kuri telefone n'abantu, iyo namba itazwi n'abantu atazi ariko bigiza birabiwe. Abantu rero bagomba kumenya abo bantu bahamagaye ni bande. Noneho ngo baramuhamagara. Rero wenda dushobora kuvuga ngo batazwi kubera yuko twebwe nka Menya Ukuri Radio na TV ntabwo tubazi, ariko buriya n'abantu baba bazwi, kuko kuvuga ngo umuntu yitabe hanyuma agende yitabye abantu azi ko ari babandazi, birumvikana ko wenda bari abantu azi baba bakoreshejwe nk'akagambane, hanyuma yaza abakurikiye agafatwa n'abandi bantu atari yiteze. Niko byagenze rero nawe uyu musore yarahamagawe kuri telefone, hanyuma aritaba agenda akurikiye abo bantu ngo arebe babirabiwe, hanyuma ngo baramufata. Amakuru agera kuri Menya Ukuri Radio na TV avuga yuko ngo bamumaranye umunsi bataramugirira nabi, hanyuma ngo bafata telefone yiwe bandika message babwira uwo nguwo bakoranaga bati ntuntegereze ntugira ikibazo, njewe ntabwo ndi buze ndarara. Message ubutumwa bugufi. Hanyuma umunsi ukurikiyeho bamaze kubona yuko atahari uwo musore ngo babanaga, yahamagaye mushikiwe babanaga i Kigali. Ibyo byose byabereye ku Kibuye, ni mu ntara ngira ngo ya Karongi. Hanyuma ngo amenyesha mushikiwe babanaga i Kigali. Amaze kumumenyesha mushikiwe aravuga ati ntabwo nigeze mubona. Uwo musore ndibwira ngo yaramubajije ngo ngwese hari uwaje iyo ngiyi i Kigali, kubera yuko yaratuye i Kigali ariko agakorera iriya muri za Karongi nyine ku Kibuye. Hanyuma bakazataha rimwe na rimwe agiye gusura mushikiwe. Nuko ngo amare guhamagara atese araho ngaho ko nahadahari. Mushikiwe ati ntawuhari. Nyuma yo gushakisha bakurikirana babaririza kugeza naho uwo mushiki wiwe ashatse guhamagara umuryango ati ni mutabaze tubaze tutanga amatangazo ku maradiyo y'umuntu yabuze. Ico gihe ibyo byabaye hari ku munsi wa nagatatu, ni posho nibwo amakuru yaje kugera kuri mushiki wiwe, bamuhamagara bamubwira yuko musaza wiwe ngo yapfuye. Ninyakakagaho cyane mu byukuri kararangamye cyane ninyama. Mu iperereza ryacu nka Menya Ukuri Radio na TV ari naho twakuye ayo makuru tubabwira, nuko ngo nyuma yuko babantu bamutwaye bamumaranye umunsi nkuko twari twabivuze, ku munsi wakurikiyeho ngo nibwo bamuteraguye imbugita baramwica. Ngo bamare kumwica bamuta mu ruzi rwa Lake Kivu. Hanyuma ni posho rero nibwo bahamagaye mushiki wiwe w'uyu musore Innocent Museveni, aragenda ku Kibuye akubitwa n'inkuba kubona musaza wiwe mu mazi mu Kivu. Kaze cyane ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye n'inyama. Ibintu bibabaje cyane namwe murabyumva, kuvuga ngo umwana muto w'umukobwa wasize asezewe na musaza wiwe agiye ku kazi, ngo ntamubonye akiriho, n'igihe amubonye si urupfu rusanzwe ngo umuntu yaryamye arapfa, ahubwo abonye umurambo wiwe mu ruzi. Yarateraguwe imbugita, hanyuma aricwa urupfu rw'agashinyaguro kuko n'ubundi nyine byagendeye NSABIGABA. Ikaze cyane amubwira ni na Goliyati yaguye yubamye. Amubwira ni na Goliyati. Uko rero niko umusore w'umunyamurenge Innocent Museveni
yambuwe ubuzima mu buryo bw'agashinyaguro, mu buryo bubabaje cyane, mu buryo buteye ubwoba bw'ubunyamaswa. Ari nayo mpamvu twavuze ngo abanyamurenge bagomba kwitonda cyane, kandi kugeza ubu bakahumura amaso bakabona yuko hari ikintu gihaye kiba ku banyamurenge hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Niko Metre Bukuru Ntwari nawe yicwa ashinyaguriwe, baravuga ngo yiyahuye, hanyuma baramuterera kuri etaje, umurambo we nawe wirirwaho, baje kuwukuraho nyuma. Urupfu rwa Dr Kigabo nta bataruzi, n'abandi bagenda bicwa gutyo. Ibi rero ntabwo ari ibintu bisanzwe abantu bagomba kureberera gusa bakavuga ngo byabaye, ahubwo hari ikintu kidasanzwe abanyamurenge batuye mu gihugu cy'u Rwanda ntekereza yuko bakwiriye guhaguruka byihuse cyane bakagira ikintu babikoraho. amubwira ni na Goliyati yaguye yubamye, ntinyaka kagabo cyane, mu by'ukuri kararangamye cyane. Hanyuma abazi uyu musore niki bamuvugaho, cabuze bamuvuga bate? Uyu musore Museveni Innocent bamuvuga bate? Bavuga yuko yari umusore muto ugira ishaka ryinshi cyane, ukunda gutanga, agakunda kwitanga. Abantu namba barakurikiye umuhango wo kumusezera, igikorwa cyanyujijwe kuri YouTube, abantu bashobora kugikurikira kuri channel yitwa ndibwira ngo Iwacu. Bashobora gukurikira umuhango wo kumusezera, bagiye babyumva mu buhamya butandukanye bwagiye butangwa n'abantu batandukanye bari mu muryango wiwe. Bavuga yuko yagiraga ishaka cyane kandi agakunda gutanga, ndetse ngo iyo yahembwaga akenshi yagendaga gushaka abantu bagiye batandukanye, barimwe abatishoboye, barimwe abasore batoya, akabasohokana bakagenda bakifata neza, agafasha imiryango. Kandi ngo yari umuntu ugira ibanga cyane, yaragufashaga. Si bimwe n'ibyateye kuri ubu aho ufasha umuntu hanyuma ukagenda ubisakaza buri hamwe, ufata amafoto ugira gute witaka. Oyaye iwe ngo yarafataga, yatanga, namba atanze n'ukuboko kw'ibumoso agahakikisha kuko iburyo kutigeze kubimenya. Ikindi kandi bavuga yuko ngo yari umusore ukijijwe, ngo yageraga imbere y'Imana cyane, agasuka umutima imbere y'Imana, ngo nk'umuntu uvuye kure cyane. Ibyo ni byagiye bitangwa mu buhamya abantu bose bakurikiye kuri YouTube. Hanyuma ngo akaririra imbere y'Imana, agasuka umutima w'imbere y'Imana. Ikindi kandi ngo yari umuntu ukunda umuryango wiwe cyane, ndetse akabibereka, akanabibabwira, babwira ko bakunda ibintu by'ingenzi cyane. Ikindi kandi ngo yari umusore ugira umwete cyane, ukunda akazi, witanga, agakunda akazi cyane. Amanswi kaze cyane, namubwira ni na Goliyati yaguye yubamye. Ndetse kandi ngo yari umusore ucisha make, utagira byinshi cyane, ari nacyo kintu cyarushijeho gushengura abantu cyane. Amanswi kaze cyane, namubwira ni na Goliyati yaguye yubamye. Hanyuma dukomeje rero, hariho ikindi kintu cyarushijeho kubabaza abantu, kuko abantu bagiye babikurikira n'ubundi mu buhamya bwatanzwe. Uyu musore Museveni Innocent ndetse ngo yishwe urw'agashinyaguro ari mu mishinga, ariko ari mu mipango yo kubaka urugo. Ikintu cyababaje abantu cyane, umusore wari ukiri muto yari amaze kugera ku gihe cyo kuvuga ngo karatekereza kurwubaka, ndetse ngo hari n'umuntu umwe mu muryango wiwe tayari yari yaramaze kwereka umukobwa yashakaga kurushinga nawe. Namubwira ni na Goliyati yaguye yubamye. Namubwira ni na Goliyati yaguye yubamye. Ibintu bibabaje cyane. Dukomeza kwihanganisha abanyamurenge bose, umuryango w'abazigaba ahavuka, ndetse n'umuryango wiwe bwite cyane, barimo n'ababyeyi biwe.
ariko mbere yuko dukomeza n'ibindi tuza kubabwira ndetse n'icyo dutekereza ku cyo baba barajije uyu musore, reka tubanze dutegera amajambo yiwe ya se umubyara, aho yavuze amajambo akomeye cyane mu gikorwa cyo kumwibuka. Yababaje abantu benshi cyane ndetse atera ikiniga abantu bari barikurikiye uwo muhango. Ise mu majambo yiwe asezera umuhungu wiwe ati ndabizi ko mu minsi ya nyuma, mu masaha ya nyuma, cyavuze mu munota wa nyuma mbere yuko ucikana, wantabaje nubwo ntari mpari, si ukugutererana ati ahubwo nuko nari kure. Amagambo akomeye cyane y'umubyeyi washenguwe n'urupfu rw'umwana wiwe wapfuye mu buryo budasobanutse. Reka tubanze dutegere amajambo y'uyu mubyeyi. Hanyuma rero mwana wanje Museveni, ngiye kugusezera. Ndagushimira kwikubitiro, ndagushimira kuko wambereye umubyeyi w'umwana wanje, wabaye umubyeyi wa Chantal mu minsi mikeya, kandi nanje nari mpari. Uramusigasira, umukorera byose. Ndagushimiye ineza bamukoreye sinzayibagirwa. Museveni aho yavuye avi wanje azi wanje simpazi, ico nzi nuko nanje nahavuye. Umaze kugera mu rugo narakwakiriye kubera umubyeyi umbera umwana, twarumvikanye muri byose, warantunganiye nanje ndagutunganira nk'umubyeyi. Nta deni narimwe kugirira, nawe nta deni wangiriye. Urupfu rwatse ubuzima, wamfashije mu minsi yawe wari uriho iyo ariyo yose. Ahasigaye Museveni, wansize wagiye nubwo utansezeye, ariko ndibuka ko mu bubabare bwawe umunota wa nyuma utibagije, utaretse kwitabaza kuntakira ngo umbwire ngo data we ndapfuye, papa we. Iyo mba hafi mba naragutabaye, ariko kubera nari ndi kuri sinabishoboye. Subuhemu nagukoreye, ariko waransezeye mu gihe wamvuze mu izina, waransezeye. Ikindi rero mfite icyizere yuko tuzabonana. Umuririmbyi niko yavuze, aho ugiye simpazi, ariko nanje nzahaje. Mfite amasezerano ko nanje nzahaja tugahura. Hari umuririmbyi wavuze ngo kandi ababyeyi n'abana babo n'abavandimwe batandukanye, abishwe n'urukumbuzi tuzahura. Uwo munsi turamukanye, tubazanye amakuru n'uburyo wagiye muzabimbwira, duhoberane, dukomeze ubuzima. Kwifurije iruhuko ryiza, Imana ikwakire, mubaye murakoze. Twihanganishije uyu mubyeyi, ngira ngo murabyumva no mu mvugo yiwe yari yuzuyemo akababaro cyane. Buriya ku bantu bazi, abantu b'abagabo biza bigora cyane yuko umuntu w'umugabo apfa kugaragaza amarangamutima. Ikintu rero gituma umuntu w'umugabo agira ikiniga akanarira kiba ari ikintu gikomeye cyane, kandi buriya kiba camukoze ku ndiba y'umutima. Muranyihanganira. Uyu mubyeyi rero birumvikana yuko iki kintu cyaramushenguye, kandi nibyo koko umubyeyi ntiyoreka gushengurwa n'urupfu rw'umwana wiwe. Iyo umwana byibura arwaye, yaragize iminsi arwaye, cyabuze se bikaba ari ibintu biraho gusa agapfa, bino bisanzwe. Hari urupfu abantu bita urusanzwe, birumvikana, ariko kwicwa urw'agashinyaguro ni ibintu bibabaza buri muntu wese. Twihanganishije uyu muryango, ndetse abakurikiye nyine umuhango wo kwibuka barabibonye. Byashenguye umuryango, si kuri bakuru be, si kuri barumuna biwe, si kuri bashiki biwe. Byari ibintu biteye ubwoba cyane, n'uwabirebye wese byari ibintu byamukoze ku mutima. Hanyuma niki rero abamwishe bari bagamije? Dore ko uru rupfu nyine n'ubundi rusa n'urwa NSABIGABA. Twebwe nkamenya ukuri RADIO&TV mu gushakashaka twasanze hari ibintu nka bitatu by'ingenzi byatumye abamwishe baramwishe kuri abamwishe.
icambere bwari uburyo bwo gutanga message. Abamwishe bahakikishije yuko basiga ibimenyetso byose bigaragaza yuko yishwe, atiyahuye, atahuye n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyabuze urupfu rusanzwe, ahubwo bahakikishije yuko bagaragaza yuko koko yishwe. Icyo rero bagikoreye iki? Bagikoreye impamvu imwe yo gutanga ubutumwa. Bari bashaka kugira ngo abantu baze kumenya ko koko yishwe, kuko hari uburyo ushobora kwemplika urupfu rw'umuntu n'ubibona wese akaba yabona yuko uyu muntu ntabwo yishwe, ahubwo we yiyahuye cyabuze se yapfuye urupfu rusanzwe. Ariko ababo bahakikishije yuko basiga ibimenyetso simusiga bigaragaza yuko uyu musore yishwe. Ibyo rero babikoreye kugira ngo batange ubutumwa runaka, aribwo tugiye kuvuga ku kintu cya kabiri n'icya gatatu dutekereza yuko abamwishe bari bagamije. Impamvu ya mbere nyine nk'uko twari tubivuze ni ugutanga message. Baramwishe, bamuteraguye imbugita, bamuta mu kivu. Uhita ubibona wese nyine yuko umuntu wese abirebye ahita abona yuko nyine yishwe, kuko hari n'ibimenyetso ku mubiri wiwe bigaragaza nyine yuko yishwe, kimwe na NSABIGABA nawe nuko. Kandi urebye n'impfu zabo zirasa. Umuntu ubikora rero ni umwe. Ni ibintu bigaragara yuko bikorwa n'umuntu umwe. Si ibyo gusa, n'urupfu rwa Maître Bukuru Ntwari nubwo bagerageje kwemplika yuko ngo yiyahuye, ariko bagerageje gusiga ibimenyetso simusiga bigaragaza ko kuko Maître Bukuru Ntwari atiyahuye, dore ko nko kumubika byatangiye mbere yuko n'amakuru yiwe yuko yiyahuye aba, ndetse na nyuma yaho byagaragaraga yuko ari ibintu by'ifabrikano atigeze yiyahura, kuko urebye nk'ukuntu umurambo wiwe mu kavideo kamwe basharinze k'agashinyaguro, umurambo w'umuntu muzima uvuye kuri etage udari kunagaragaza na sign yose cyabuze ikimenyetso icyo ari cyo cyose yuko kiri mu mwuka. Ntabwo wo kwiterera ngo uve kuri etage ugere hasi byibura amaguru atabuja n'amaboko. Umuntu muzima ntiyo haguruka kuri etage ngo amanuke nk'igiti. Byagaragara yuko ari umurambo tayari woherejwe, n'umurambo woherejwe, umuntu yari yaramaze gupfa kera cyane. Rero n'uyu musore n'abandi nyine bigaragara yuko ababishe bashakaga ko bimenyekana, ntibashaka ko bitamenyekana, bashaka ko bimenyekana yuko bishwe atari urupfu rusanzwe. Iyindi mpamvu ya kabiri rero dutekereza yuko babikoze nyine n'ubuhe butumwa bashakaga gutanga. Ubwa mbere ubutumwa bashakaga gutanga ni ubutumwa bw'iterabwoba. Bashakaga kubwira abantu yuko uwo ari we wese ashobora kwicwa, kandi akicwa igihe icyo ari cyo cyose, yuko abantu bagomba gutinya hariya bari, ndetse bagatinya no kuba hari ikintu icyo ari cyo cyose bovuga cyabuze bokora gitandukanye na hariya hantu na muri kiriya gihugu batuye, cyabuze gitandukanye n'umurongo wa kiriya gihugu. Ukuye yuko mu bigaragara nuko ntabwo abantu benshi bicwa yuko hari icyo bakoze gihabanye na kiriya gihugu, ahubwo ni ikintu nyine cy'uko abanyamurenge bahagurukiwe kwicwa mu bihugu bigiye bitandukanye, naho bagenda bahungira. Ngira ngo mwarabibonye mu Burundi barishwe mu Gatumba, none ubu ngo baragenda bicwa umwe ku wundi muri kiriya gihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko muri Kongo hamaze ubwicanyi iminsi bica abanyamurenge amanywa nijoro. Rero mu Rwanda ubu niho bigeze, abantu ko baragenda bapfa umwe ku wundi, abantu bazisanga barashize. Rero hari iterabwoba ryo kwereka abantu yuko uwo ari we wese adafite umutekano muri kiriya gihugu, uri umunyamurenge umwe ku wundi, bazagenda babica umwe bakica undi
mupaka abantu bazisanga bashize bari cyabuze bari mbarwa. Ati mu buhunzi nta byiza bihaba, nibyo koko mu buhunzi nta byiza bihaba. Hanyuma iyindi mpamvu ya gatatu ni ugushinyagura, kwereka abanyamurenge yuko ntacyo ari cyo, ari ubusa, bashobora kwicwa igihe icyo ari cyo cyose ntibagire icyo bakora. Uwo ari we wese yo kwicwa nk'uko isazi yicwa igihe icyo ari cyo cyose igihe babishakiye, kandi ntawogira icyo avuga, ntawogira icyo akora. Ngira ngo murabizi yaba ama organization abanyamurenge bahuriyemo ubwabo yaratinye. Muzamwumva cyane yuko hari igihe bavuze yuko ngo banditse amaletre yo kwamagana urupfu rwa Metre Bukuru, ariko ayo ntiyigeze abona izuba, ntiyigeze asohoka hanze, nta kintu kigeze kivugwa. Habayeho gutinya, abantu bagatinya ibidahari, nkaho hari uzapfira undi, kuvuga ngo ubwoko bwose bubayeho mu bwoba, cyabuze abantu bose babayeho mu bwoba, babeshejweho n'ubwoba bwo gutinya abandi bantu bafite inyama n'amaraso. Kandi abanyamurenge ari abakristo bizera ijambo ry'Imana. Abanyamurenge ni abakristo umubare munini, hafi 99%. Bivugwa yuko bizera Imana, bagasoma Bibiliya ibabwira ngo ntimugatinye uwica umubiri, ngo ahubwo muzatinye ushobora kwica umubiri akica n'ubugingo. Bibiliya idukangurira kudatinya abantu bafite nabo umubiri, bafite inyama zishobora kubora, kubera ko ubwoko bwakabayeho rero mu bwoba. Iki rero cyari gikorwa n'ubundi cy'iterabwoba n'agashinyaguro, kugira ngo abantu batwereke yuko abanyamurenge ari abantu bari aho babure, badashobora kugira icyo bakora, badashobora kwihagararaho, badashobora kwirwanaho. Bashobora kuza bagafata umwana wawe bakamwica, ejo bagafata uwundi bakamwica, ejo nawe bakakwica, n'ejo bundi bakaba bazica n'umudamu wawe, gutyo gutyo bikazahora bityo igihe bashakiye. Kandi ntihagire ukurikirana, ntihagire ubaza, ntihagire ugira icyo abikoraho. Hanyuma rero abanyamurenge nizere yuko ubwo baba bumvishe nyine uko ibintu byifashe. Icyo rero twarangirizaho niki, reka turangirize ku ijambo rivuga niki kintu gishobora kuba cyaratumye uyu musore yaricwa. Biragoye cyane kumenya icyamwishe, cyabuze icyo bamujijije, ariko hari ibintu byinshi cyane byagiye bivugwa, byinshi cyane byagiye bivugwa, ibindi bikandikwa, ariko twebwe nkamenya kuri RADIO&TV kubera yuko nta bihamya tubifitiye. N'ubundi turaza kuvuga yuko ari ibyavuzwe, nta bihamya tubifitiye, ntabwo twabyemeza. Hari abagiye bavuga yuko uyu musore kubera gusabana n'ababo, ngo hari aho yahembwaga akaja mu nkambi yo ku Kibuye, ahari abana b'impunzi b'abasore b'abanyamurenge bene wabo, akagenda akabasohokana akabafata neza. Abantu bakaba baratekereje yuko mu byo bamujije rero nico kirimo, ngo wenda bakaba baratekereje ko hari icyo hayapanga, cyabuze hari icyo aganiriza abasore, cyabuze kubera kugirira neza bene wabo. Ryashaka rihora riri muri buri mujene w'umunyamurenge n'uwicecekeye buriye, hari ishaka runaka rimubamo ry'ubwoko, kugirira neza bene wabo, kubona yuko abana bari mu nkambi badakunda kubona mirire myiza, igihe abonye amakuta ahembwe akabasohokana, hari abatarabyishimiye. Hanyuma rero ibyo bakabimuziza. Nibyo rero ikindi abantu bagiye bagarukaho nico nyine cyuko abanyamurenge bahagurukiwe n'ibindi tudashaka kuvuga, ariko ngo yari umusore w'umutima mwiza cyane wafashaga abantu, ikindi agafasha abatishoboye, agafasha imfubyi, ndetse kandi ibyo byose ntabivuge. Igindi ngo si wa musore
nk'abubu wakundaga ibintu by'amafoto n'ibindi byo terabwoba. Oyaye yari umusore witurije cyane. Abanyamurenge batakaje umusore w'umunyabwenge cyane, umu-engineer kabisa, wakoreraga ngo n'agafaranga gatubutse muri kiriya gihugu kabisa, yakoreraga ngo amakuta meza nyine, bikwereka ko ari umusore nyine w'umunyabwenge. Hanyuma rero ibyo rero uyu musore yazize byo ni byinshi rero, ntabwo twebwe tuza kubijamo. Tuzaza gukomeza dukora investigation zacu nkamenya ukuri radio na TV, hanyuma nitugira ikindi tumenya kuri ibi bintu tuzakibabwira, tuzahakikisha yuko tubabwiye koko ibyabaye. Ariko mbere yuko turangiza ikiganiro cyacu, reka tubabwire rero ikintu dutekereza yuko kigaragaza yuko abanyamurenge bari mu kaga hariya mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nico abanyamurenge bagomba gukora. Ni gute umuntu yicwa bikagaragara yuko yishwe? Habaho kampani zitumanaho ziza zibasha gukurikirana ibikorerwa ku matelefone, ziza zibasha gukurikirana ibiganiro abantu bose baba bakoze bavuganye ku matelefone. Inzego za leta by'umwihariko inzego z'umutekano ziba zifite access kuri izo information. Ni gute NSABIGABA yahamagawe akicwa, uyu musore akicwa, ariko uyu munsi wa none ngo hari investigation, ngo hari iki niki, ntiyashobore kugaragaza bamwishe koko namba inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda zitaba zibifitemo uruhare? Ni gute mushobora kuvuga abantu twese tura abanyamurenge n'abandi badukurikiye batari abanyamurenge, turabizi neza yuko ikintu inzego z'umutekano zahagurutsemo zitabasha kumenya makuru y'abica abantu, ariko bakabyihorera kubera iki bakingira iki baba babikoze namba koko bo bataba bafitemwo ukuboko mu biba byarabaye. Ibyo bintu abantu bakagombye kubyibazaho. Amatelefone abantu bakoresha, inzego z'umutekano kenshi zirayakurikirana, ibiba byavugiweho n'ibiba byanditsweho, hari uburyo abantu bashobora kubikurikirana bakabibona, access y'ibyo bintu biba bihari, ndetse n'ubwo umuntu yobizimya mu telefone yiwe urashobora kubigenda ukabikuramo. Niko inzego nyinshi z'umutekano mu isi yose zikora, zishobora kureba ama message yasibwe kera kuva iyo telefone ikibaho, cyavuze sim card. Ibyo byose ni ibintu bito cyane bashobora kumenya. Kubera iki rero namba inzego z'umutekano muri kiriya gihugu cy'u Rwanda zitaba zikeneye gukingira ikibaba ababikoze, cyabuze zitabifitemo uruhare? Kubera iki kugeza n'uyu munsi abishe bano bantu, aba banyamurenge bagenda bicwa amanywa nijoro, abantu bataza bamenya abaribo? Kubera iki baterwa ubwoba n'imiryango yabo? Unashatse no kuvugisha imiryango yabo kubijanye n'ibyo, ntawe ushobora kuba yanakuvugisha. Uramutse unabizanye nta numwe wanakwitaba no ku telefone, cyabuze ngo aba yanakwandikira. Kubera iki rero hatagira ikintu gikorwa ngo tuzabona abantu bashinjwa yuko babikoze kandi bagaragaze banavuge n'impamvu babikoze? Ariko buri gihe umuntu umwe agapfa undi agapfa, undi akicwa. Investigation baza bavuga yuko ngo inzego z'umutekano zirimo ni investigation nyabaki, ko ntayo turabona, ko nta n'ikintu kizimizo investigation zari zatora ngo zibigaragaze. Icongeyeho murabizi yuko igihugu cy'u Rwanda ubu ngubu gifatwa nk'ibihugu bifite umutekano. Ku bantu wenda bahatuye barabizi ni gute rero abantu bicwa kuriya, ariko ntihagire umenya icyabaye, cyabuze bakicwa gutyo gusa bikarangirira aho ngaho. Kuri ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda nta muntu woba gipfa ngo apfe gutyo gusa,
leta itabifitemo uruhare cyabuze inzego z'umutekano ngo birangire gutyo ntibimenyekane ntibishoboka. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gifite umutekano. Uwishwe rero akicwa urw'agashinyaguro ntibimenyekane cyabuze ntihagire n'ugaragaza impamvu umuntu yishwe, biba bigaragaza rero yuko bisobanura ikintu kimwe: inzego z'umutekano na leta ziba zibifitemo uruhare muri uwo muntu wapfuye. Ni babandi baburirwa irengero, abandi bagashimutwa, abandi bakicwa mu buryo bw'ibanga, abandi bakicwa nyine mu buryo bw'agashinyaguro nk'ubu. Nicyo rero kigaragaza yuko inzego z'umutekano na leta ziba zibifitemo uruhare. Ni ukuvuga rero ngo abanyamurenge barahagurukiwe impande zose. Nubwo rero hari abantu bagenda bashima ngo abanyamurenge babayeho neza iriya, ariko biragaragara yuko ntabwo babayeho neza. Babayeho mu bwoba, babayeho isaha n'isaha buri wese abazi ngo ni jewe wokurikiraho. Kandi hari abantu bigira yuko ngo ntibindeba, ngo wenda byabaye ku wundi. Ariko uyu munsi Danise ntiyavaga mu murara w'abatware. Uyu musore si umuzigaba. Dr Kigabo nawe ava mu wundi murara n'ibindi. Abantu bazisanga rero nawe ubwawe wagezweho. Nataba we wazaba so wanyu, nataba so wanyu azaba mukuru wawe, cyabuze mushiki wawe, cyabuze murumuna wawe. Nataba wewe azaba undi wa bugufi, nawe uzagerwaho. Biragaragara yuko nta n'umwe uri safe, buri wese azagerwaho anytime. Ahasigaye rero abanyamurenge n'iki bokora? Abanyamurenge bagomba gukora ibintu byihutirwa nka 2 cyabuze 3. Icambere nuko abanyamurenge bagomba gusobanukirwa neza yuko hari ahantu bari nta mutekano hari, nta numwe utekanye, kandi buri wese igihe ari cyo cyose ashobora kugerwaho akaba yagirirwa nabi, akicwa mu buryo budasobanutse ndetse budafite n'impamvu, azira ubusa, azira akarengane. Ikindi nuko abanyamurenge bagomba kumenya yuko igihe kirageze yuko namba ari uguhunga bahungira no mu bindi bihugu. Abanyamurenge batuye mu Rwanda bagomba kumenya ko igihe kigeze yuko batangira gutekereza kureba ahandi hantu bazatura bakagira amahoro, aho kutura ahantu barimo kugenda bakorwamwo umwe ku wundi. Nibyo twebwe nkamenya Ukuri Radio na TV turahamya yuko abantu bari mu kwicwa kandi bakicwa mu buryo bw'amaherere nta mpamvu, bazira akarengane. Rero igihe kirageze yuko abanyamurenge batangira gutekereza kuvuga ngo duhungire mu bindi bihugu aho byibura tuzarya tukaramuka. Naho ubu ngubu nta wuzi ngo uzakurikiraho ninde. Niposho nahuye na Roziradi. Ikindi abanyamurenge bagomba guhaguruka, bakanga gasuzuguro, bakanga karengane, bakanga bene ibi bintu by'imfu za hato na hato zidasobanutse. Buriya reka nze mbagezeho imvugo imwe yavuzwe n'umuntu w'umuhanga. Yari kumwe n'amasabo na Sebatware, mfite ibibazo nababajije nabo baransubiza. Ari umuhanga umwe wavuze mu majambo y'Icyongereza, yaravuze ngo carefully observe how a person treats people who are powerless. Understand that if you end up powerless, that is how they will treat you. And that's why you must never cease to fight injustice when you witness it. Ni ukuvuga ngo mu Kinyamurenge uze witegereza cyane witonze uburyo umuntu afata abandi igihe adafite imbaraga, hanyuma uzasobanukirwa neza uburyo nawe bizakugendera, cyabuze uburyo azagufata namara kugira imbaraga. Niyo mpamvu rero utagomba kuryama ngo ureke kurwanya karengane igihe ukabona. Igihe hari aho wakabonye ugomba kurwanya ko karengane.
abanyamurenge rero bagomba guhaguruka bakamenya aka karengane bakakarwanya bivuye inyuma, bakamenya yuko twagabweho ibitero impande zose. Tugomba rero kwirwanaho, kwihagararaho, kwitabara, hanyuma tukarengera ubuzima bwacu. Nta kindi kiruta ubuzima. Abantu bamenye ubwenge, bacayuke mu bitekerezo, bamenye yuko amazi atakiri yayandi, nta muntu ufite umutekano haba hariya mu gihugu cya Kongo ndetse no mu Rwanda, kuko bimaze kugaragara yuko abantu bari mu kugenda bicwa umwe ku wundi. Narababajije ngo kuki mutavugira ubwoko. Hanyuma rero kuri mikoro yari umwarimu wanyu mukunda muri benshi, Professor Rutikanga. Narababajije ngo ese nimubona ko tugaramiwe. Hanyuma iyi yari Menya Ukuri Radio na TV. Kandi mwibuka yuko uyu mwaka twababwiye ngo nukubashaganya. Uyu mwaka nuwo kubashaganya kugira ngo mubyuke, nimumara kubyuka mukanguke, nimumara gukanguka mumenye ukuri, nimumara kumenya ukuri mwibature, mwikure mukaga n'izi mfu za hato na hato. Baransubiza bati yewe hari kitavugwa shaka. Museveni innocent, kuko izina ari umuntu nyine yari innocent, none yazize koko akarengane. Tumwifurije iruhuko ryiza, naruhukane nabera, azaturamukirije za ntwari zo hambere zitangiye ubwoko, barimo Balet Nikora, Bayagabo, barimo intwari Verdum, barimo intwari Gisaro, barimo intwari Metre Bukuru Ntwari, barimo n'abandi bose baziza akarengane, NSABIGABA Dani, ba Dr Kigabo n'abandi bose. Bazaba turamukirije cyane, iruhuko ridashira mwene data Museveni innocent. Abanyamurenge ntabwo bazakwibagirwa, ndetse n'umuryango wawe wose n'inshuti zawe, twese iruhuko ryiza Museveni innocent. Ibiganiro byacu rero naho ubutaha. Barambwira ahubwo nawe tubona warahaza amagara. Umwe muri bo afata ijambo arambwira nti iyehe ntinyaka kagabo cyane, mu by'ukuri kararangamye cyane, ni inyamaswa ikaze cyane. Ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye, ni inyamaswa ikaze cyane. Ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye, wayoyoyo. Ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye.